नेपाल गोसाले छिनसोकगु दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता साग वंगो मंगिर 15 गते निसिन्हाना मंगिर 24 गते तजिको कोचागुदु अठे सागे नेपाल थुसी ऐतिहासिक सफलता तक हासिल यात तालागुदु प्रतियोगिता कुलसोस निपेंगु स्वर्ण सहित छिनसस उस्विन्यागु पदक नीति ठेठेबल लाजुगु ख इतिहास है दक्ले मध्ये अपस्वर्ण पदक त्याका सागे नेपाल निगुगु थासे लाके त तालागु ख थुयान नेपाल आटक छुन प्रतियोगिता थटे स्वर्ण पदक त्याके मल छिनसोकगु सागे नेपाल नि छगु स्वर्ण खुइगु रजत व गुइन्यागु कास्य पदक त्याके त तालागु ख अठे राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखे पलिसे छिनसोकगु दक्षिण एसियाली खेलकुद साग मूल आयोजक कमिटिया सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल थुगु साग कासा जुइकुन्ह थुसी मोटिन नियगु स्वर्ण पदक त्याके गुमहंस खंकादिगु ख अठे वेक्ल दाबियाना दिगुते नेपाल थुसी निय छगु स्वर्ण पदक त्याके तक तालागुदु अझ संयोग थामाली सागे दक्ले नापा व दक्ले लिपनियगु स्वर्ण पदक नेवाते सत्याका हे सुरु व अन्त जुगुदु साग प्रतियोगिता या नापाङ्गुदी कराते या मन्डेकाजी श्रेष्ठ पदक त्याका सुरु जुगु खस साग प्रतियोगिता या लिपाङ्गुदी बक्सिङ या सनिल साई नेपाल नीति नेकोगु स्वर्ण पदक त्याका सदस्य सचिव सिलवाल दाबी यथार्थ परिणत यागुदु ठो जुन 13 एशियन गेम जुन 13औं साग गेम जुन नेपालले जुन चिउ घर दैलोके आयोजना जो चिउ लागि सौभाग्य फर्स्ट अफ अल अनि ठो जुन नेपाल लागि पहिलो स्वर्ण शास्त्र दोहोरो स्वर्ण जुन नेपाली लागि भित्रे पाए जोले ओ टाइममा ती हर्षिरो खुशी जुन छेने जुइम हो अनुभव एकै बाला त जी चाहिँ 50औं स्वर्ण चाहिँ जी हात लाग्याना अनुभव चाहिँ तस्का खुशी जुल अथे निय छगु स्वर्ण पदके नेवाका समितिगु योगदान चोछा बजु छिनसोकगु सागे नेपाल नीति स्वर्ण पदक त्याका दिपी का समितिगु थल थतेदु कराते कासा पाखे मन्डे काजी श्रेष्ठ निगु स्वर्ण पदक त्याके त तालागु खसा प्रवीण मानन्दर विप्लव लाल श्रेष्ठ सुनिता महर्जन कलम श्रेष्ठ अठे टेक्वान्डो कासा पाखे आइसा साके निगु स्वर्ण पदक त्याके त तालागु ख अठे टेक्वान्डो याहे काजल श्रेष्ठ व पुपेन श्रेष्ठ न स्वर्ण कयादिगु ख अठे एथलेटिक्स पाखे 6 मिटर दौडे सन्तोषी श्रेष्ठ पदक त्याके त तालागु खसा निस्मा श्रेष्ठ डाउनहिल साइक्लिङे स्वर्ण पदक कयादिगु ख अठे जुडो कासा पुनम श्रेष्ठ स्वर्ण कयादिगु ख थथे कासाया लिपाङ्गुदी बक्सिङ पाखे सनिल साई स्वर्ण पदक त्याका नियगुली मल्याक्क स्वर्ण त्याकेगु नेपाया मंस पुवंगु ख अथे एकल खेलकुद आयोजक मुखसे नेपाल संयुक्त कासा फुटबल न स्वर्ण पदक त्याके त तालागु ख उकिन नेवातैगु भूमिका चोछा बजो फुटबल कासा न नेवात निम कासाया कप्तान सुजल श्रेष्ठ व गोलकिपर विकेश कुठिया भूमिका चोछा बजो थथे छिनसोकगु सागे मुक्कनिय छगु स्वर्ण छिन्निम नेवाका समितेस छिनपेंगु स्वर्ण पदक त्याके त तालागुदु उखि का समिते त लगानी व अवसर दतथासा उकियाली चन बालाई थथे दक्षिण एसियाली खेलकुद थे मेमेगु प्रतियोगिता न राज्य लगानी या तथासा वेगु दिनेन नेपाल कासाया भविष्य उज्जवल खनेदु नेपालमण्डल टेलिभिजन नीति टिभी जर्नलिस्ट राकेश खड्गिया रिपोर्ट।